ای تاجیکان، به روح خدا متحد شوید. ای تاجیکان، به روح خدا متحد شوید. بر عهد خود نموده وفا متحد شوید. بدونید دشمن همیشه در پی تفریق ملت است. بر رغم دشمنان دغا متحد شوید. در اینجا نوشته شده است: هر کجا هر تاجیک افتد به دستش تیشه. هر کجا هر تاجیک افتد به دستش تیشه، میزند بر تاجیک دیگر که دارد ریشه. یک نوار را برای من ارسال کردن. در آمدم یک سایت روس ها است. همون سایت میلیون تماشابین دارد. در او یک پارچه از هنرمند قدم قربان گذاشته است به مانند شوخی و هزل. وقتی کامنتاریورش خوندم راستی بسیار شرم داشتم. همه درباره ایجاد و دیگر چی گپ میزند، اونجا تاجیک به تاجیک می جنگد. همونجا کجا تاجیک است دو قسم تقسیم شدن، یکی طرفدار دیگری برعکس. با یک دیگر دشنام و دغل هم شود آچگویک. به حد و دیروز هم در همین مناقشه بین قرقیزستان و تاجیکستان یک ویدیو اضافه کردیم. آنجا هم میبینی که همه دیگر با یک دیگر جنگ کاری ما. فقط من نمیدونم با شما چی شده است. بخشش میپرسم اکثریت جوانان ما این پس تلفن نشسته است، هرچی گفتن میگیره، دیگر چی پروا دارد. ای زدن در کره، کشتن در کره، تو فقط گپ میزنی، گپ زدن در کره. ای دولت کجا رو نگاه میکنه، ای شکم و افسو این و اونو. یک کامنتاریوی هست که باور کنید همین یک چیتون میگوین. دویمو میگفتیم دو قوه است، یکی شمشیر است و دیگر عقل، اما بیشتر عقل غالب برآمده است. ما در حالتی نیستیم که به سوی همسایه کمان کشیم و بجنگیم، چون دشمنان همین را میخواهند. ناآرامی ما را میخواهند. تا حد امکان ما کوشش میکنیم. ما بسیار خلقی با صبر و پرطاقت هستیم. وقتی که میگوییم ما در بیره‌های رودکی و سامانی و سینا و دیگر یک بار تاریخشان را ورق زنیم، بعد ببینیم چقدر ما در بیره‌های اوها هستیم. پس باید با آدابانه رفتار کنیم. ما میراثی از پیامبر داریم، زیرا بیشتر دشمنان را بر رفتارشان دلهایشان را میشکستند با آداب و رفتار. همین اگر گپ سری بدی رود، باور کنید خدا شاهد است، همین دهه‌ای که من زندگی میکنم یک ناحیه خردکک است. 30,000 مردم خواهشمند است. 30,000 مردم روسو میگن دبروال نه، آماده هست. باور کنید از روی سخن گپ نمیزنیم، آماده هست. میرویم میگم لازم شود هر کجایی هست تا خیتای زده میگیریم میبیریم میتیم. گپ سری آن نیست است که اینها میتونن نمیتونن. گپ سری آن است که میخیزن، آماده هستن برای مرز، برای وطنشان. برای هم بخواتیر باشید. و باور دارم که اکثریت همین ناحیه ها و شهرهایی که در تاجیکستان هستن آماده هستن. چندین نامه ها هم هست که
омода ҳастанд аз Россия, мегӯянд ки ҳамин лозим шавад мо меравем, чӣ кор кунем, лозим шавад меравем. аммо набояд сарусема шавем. қувваи се доимо кӯшиш мекунад ки аз мо истифода барад, доимо кӯшиш мекунад. аммо як кас ки ҷаҳл шуд, лозим шаваду ҷаҳла мо 10 баробар дорем. бовар кунед, 10 баробар дорем. аммо бурд оне мекунад ки ҷаҳлашро идора кунад. ба ҳамаи он оилаҳое ки ҷон ба ҳақ супориданд баҳри ватан, баҳри чун мо дар он ҷо нестем, намедонем чӣ аҳвол аст. мебинем ки инҳо бас гуфтугӯ аст ки мо ба самти худамон мекашем, онҳо ба самти худашон мекашанд. бад намедонем ки асли чӣ гап аст. аммо якчиро медонем ки қувваи сеюм аст инҷо, мехоҳад аз мо истифода барад. он ҷо оташ занад, ин ҷо оташ занад ва мешавад ҷанг. агар ҷангал оташ гирад, на тар мегӯяд, на хушк мегӯяд, на кӯчак мегӯяд, на бузург мегӯяд. мо инро намехостем ва намехоҳем. вагарна чун гуфтем лозим шавад, ҳама тайёр ҳастем, ҳама. бовар дорам ки ҳама мода ҳастем. ҳар душмане ки меояд, як мақола буд мегуфт мо ба дигарон кордор нестем, аммо ҳар нафаре ки болои сари меояд, мо қудрат дорем ки қафош гардонем. шарт нест техникаву дигару дигар 10,000 марди ҷангӣ беҳ аз 100,000. худро эҳтиёт кунед, ба эҳсосот дода нашавед, зеро бештар мебинем моро мегӯянд ки ту фақат ҳамин гап мезанӣ, ҳозир вақти гап нест, вақти задан аст. бори дигар мегӯем мо сулҳҷӯ ҳастем ва аз ҳама муҳим мо гапи калонҳоро гӯш мекунем. калонҳо чӣ ки гуфтанд, пирони мо, бузургону дигар чӣ ки гуфтанд, мо гапи онҳоро гӯш мекунем. худсарона кор намекунем ба монанди дигар, ҳамчун ҳайвону дигар. давраи сомониро ёд дорем. давраи сомониро барои марзу барои диг ҳазорҳо қурбон мешуданд. ҳазорҳо. ва чун ягона шикасти сомониён ман метавонам ба ҳамин давраи мо баробараш кунам. агар онҳое ки таърихро хонданд дар бораи сомонӣ хуб медонанд ки агар ки мо хизему камон кашему ба сӯи ҳамсоя биҷангем, ҳамон давраи сомониро ёд орем. душман ҳамеша дар пайи тафриқи миллат аст. акнун вақти он аст ки мо бояд аҳл бишавем, аз як гиребон сар барорем, на ин ки пушти якдигарро ковему. баъд аз мо албатта истифода мебаранд. хай хулас, аксари шумо хуб медонед, фақат мо як ёдоварӣ кардем. аҳл бошем. ҳаминаш барои мо ҳозираш муҳим. аҳл бошем, паҳлӯи якдигар бошем, бародар бошем. мо дигар метавонем ҳар нафарро шикаст бидем. худоҳофиз. ҳамон роҳе ки поёнаш намебинам, ватандарист, ватандарӣ. ҳамон дарде ки дармонаш намебинам, ватандарист, ватандарӣ. ҳамон роҳе ки поёнаш намебинам، ватандарист، ватандарӣ. ҳамон дарде ки дармонаш намебинам، ватандарист، ватандарӣ.
وطن داری رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جو رهی آسان شوی مشکلی خود را همه جو